milk shake oina semani ngasigi angangsinggi agi mini blog se haino batani mayam ji se haino koi gine haw ba haino gine ba kulo khok ja bro ko sangom je sungba je ani hap to nang je ani ka hapani nang ko mai semba makata na video je jengmina si mixture ta hap le kano mango sa hapa matunda milk shake angang su yamna pam thak pa ko hachang da su healthy oi ba hachang su kha ba sa hapa de kano hapa ba nang chini hapa ba chini do ko hapa su yani na chen bi da sangom amul bi do junggi oi su dai ko amul bi do ising khara jan da mathau dai ko ya itu kaino itu nunu da pukham dam ta lau tho lo kare Ising ko 800 for 4 rupees. Would you pay? Tik langsung bro di. Datang bro. Tik langsung bro. Dahan apa? Ama ani hap to nang je. Ani surya multa ja paket ani ja pi ro ko chini ding sai na hap kare. Ini yam hap to sai thumma ga di hap to ga ba thum dra ga di kara hap chen bi ko. Phi ko me am ko ni ne sabon je. Ai di anga si ne thak pa ni ngo ja jang na digest order hum na ko. Yam me am sa yang mango hum ne ba no hum. Rồi sang bom ma ko amul gi da. Ado ko ne jum ne sanja ba sina fa de fa ya ba. Jadi semuanya mix up di dalam setelah matunda kita kena jam hao nó thấy jam hao bữa đó nào hao ye jam lupa mình jalan jam đấy sini jam lupa cái xem bao lâu cái mày ăn Malo na kasi di ay showcase sa ulang ay yung bazar sa lugar ko niyan. Sa akin lang wa mo na lo ay. Ano ay kasi kuta sa lera pa niya ba video lagi. So na ni. Kasi hindi din eh. Oh, may am video di sana talaga leja ba na kanya ba. So pocket ka sa ni. Kasi ko. Ay ba may am matanda mo next video tamo na rasi.